Ya, owner dari Kin Audio. Yo, cek sound gede nih. Jackson Mini. Apa Pak jenenge Pak? Nek cilik? Kincil. Nah, Supe kin Oh. kincil. gimana mau piro ini? Pak, jelali Pak, parane. Ya. Mas Kin Audio. Pakai yang model itu loh, model-model. Gua ada kayak kamu tuh. Kin Audio rek. Arek, gawe lagi nih. Selamat datang. Owner Kin Audio lagi project membuat mini sound.